ଏଠି କୁହ A for B for C for D for E for E for E for E for eagle. F for G for H for I for J for G. K for kite. L for lychee. M for mango. N for से mango. N for कह दो दीटा अच्छी परा N for कह दियो O for P for इंग्लिश रे कौन हम इंग्लिश रे कौन हम पिजन